Ntabwo ari ibintu byoroshye kuba wabyuka wumva amasasu, ukirirwa wumva amasasu umunsi wose ukira. Ibi ni ibiri kubera mu gihugu cya Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC, aho ihanganye n'umutwe wa M23. Aka kanya amakuru akaba avuga ko uyu mutwe wa M23 wamaze gufata ikibuga cy'indege cya Goma bidasubirwaho, kandi n'ubundi nk'uko nawe wagiye ubyumva cyangwa se ugenda ubyumva mu makuru agiye atandukanye, hari amasasu amwe n'amwe agenda asimbukira muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho aya masasu yahitanye abanyarwanda bagera ku 9, abarenga 600 bakaba bari kugenda bimurwa mu byabo. Reka nkugezeho amakuru arambuye, amakuru meza kandi amakuru nawe wari ukeneye muri aka kanya kugira ngo udasigara ugendane n'abandi. Nk'uko bivugwa rero, amakuru avuga ko M23 yamaze gufata ikibuga cy'indege cya Goma bidasubirwaho, akaba nta muntu waba akigikuye mu maboko yacyo. Umuvugizi w'umutwe wa M23 rero mu rwego rwa gisirikare, Colonel Willy Ngoma, yatangaje ko bidasubirwaho bari kugenzura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyose. M23 yavuze ko yamaze gufata ikibuga cy'indege rwose cya Goma nyuma y'amasaha atageze kuri 48 umujyi wa Goma ugiye mu maboko yayo. Uyu Colonel Willy Ngoma yagize ati, ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma gicungiwe umutekano cyose n'intare arizo ziswe ingabo za M23. Kwa 26 Mutarama 2025, M23 yabanje gufunga ikirere cy'iki kibuga cy'indege kubera ko ingabo za FARDC n'imitwe bafatanyije zagikoreshaga zihanyuza intwaro zicisha abasivile. Ni mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu mujyi wa Goma muri rusange ikomeje gukaza umurego. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma nicyo cyifashishwa cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza muri 2020, ikibuga cy'indege cya Goma cyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nibura 7 za Airbus A320. Iki kibuga cyari gisanzwe gikoreshwa cyane n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, imiryango mpuzamahanga n'ibigo by'ubucuruzi bikorera ubucuruzi mu burasirazuba bwa RDC. Nk'uko rero mwagiye mubyumva kandi byagiye bigaruka mu matwi, akaba ari ibyo namwe mugenda mwibonera ku mashusho, bitakira amagambo cyangwa ibyo mubwirwa, ahubwo ari ibyo namwe mwibonera cyangwa se nawe wibonera usangiye n'abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda bahitanywe n'amasasu ya RDC bageze ku 9, abarenga 600 kuzamura bo bagenda bimurwa mu byabo kugira ngo umutekano wabo n'ubuzima bwabo burusheho kubungabungwa. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Mukurarinda Ari, yatangaje ko abanyarwanda bahitanywe n'amasasu yarashwe mu karere ka Rubavu n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, FARDC ndetse n'imitwe bifatanyije bamaze kuba 9, mu gihe abandi barenga 600 batuye ahegereye umupaka bajyanywe mu nkambi iri i Nyabihu. Kuva umujyi wa Goma uhana imbibi n'akarere ka Rubavu ku Rwanda wajyaga mu maboko ya M23, intambara yarushijeho gukaza umurego, ndetse ingabo za RDC zifatanyije n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR na Wazalendo batangiye kurasa amasasu ku butaka bw'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko ubwirinzi bw'u Rwanda bwahanuye ibisasu bimwe abasirikare barasaga mu Rwanda, ariko amasasu mato yinjiye mu gihugu yica bamwe, abandi barakomereka. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Alain Mukurarinda, yabwiye RBA ko abanyarwanda bahitanywe n'amasasu yarashwe mu karere ka Rubavu bamaze kuba 9. Ni kuwa 27 Mutarama uyu mwaka wa 2025, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, Brigade General Rwivanga, yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha aya makuru ko abakomerekejwe n'amasasu ya FARDC bari 35 ndetse bari kwitabwaho, ariko harimo abarembye cyane. Mukurarinda yavuze ko hari abaturage 681 bari baturiye umupaka w'u Rwanda ndetse na RDC bikanze urusaku rw'amasasu, bajyanywe gucumbikirwa mu nkambi ya Kijote iri mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu, naho inzu 5 i Rubavu zarasenyutse. Mukurarinda yavuze ko abaturage b'i Rubavu batekanye kuko ingabo z'u Rwanda zibarinze, ndetse ko n'urusaku rw'amasasu rwumvikanaga ku wa mbere rwagabanyutse. Yananyomoje amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga
avuga ko abasirikare ba FARDC binjiye mu Rwanda barasa bafata ibice bimwe na bimwe. Ati abanyarwanda batari hano i Rubavu babonye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se babonye bavuga ko ingabo za FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo ngo zinjiye ku mupaka w'u Rwanda ndetse zirawurenga zikaba ziri kurasa, aho hose hakaba hari ibyasenyutse n'inzu zahiye, ngo hari n'inzu ubuyobozi bukoreramo zafashwe. Ibyo ni ibiri ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu bashyire umutima hamwe, umutekano urarinzwe. Nta musirikare wo hakurya cyangwa se uwa FARDC, yaba uwa Wazalendo cyangwa se uwa FDLR wigeze uva hakurya ngo yinjire ku mupaka w'u Rwanda aje kurwana. Oya, abo mwabonye ni abashyize imbunda hasi, ni abamanitse amaboko kandi bafitwe n'abasirikare b'u Rwanda, nibo bazi uko babyitwaramo. Mukuru Arinda kandi yongeyeho ko u Rwanda rwakomeje kwakira impunzi ziturutse i Goma no kuzifasha kubona aho zerekeza. Magingo aya u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirenga 200,000 z'abanyekongo bahise bajyanwa mu nkambi ndetse by'agateganyo ya Rugerero. U Rwanda kandi ruri kugenzura uko amashami yari afunzwe i Rubavu yafungurwa, abanyeshuri bagahumurizwa ku buryo kuwa gatatu amashuri ashobora gufungurwa ndetse amasomo yabo agasubukurwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ntiyitabiriye inama y'inteko rusange ya 26 y'umuryango uhuza abayobozi bakuru na polisi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Iyi nama ikaba iri kubera mu Rwanda kuva tariki 26 ikaba izageza tariki 31 Mutarama. Uyu ni umuryango ugizwe n'ibihugu 14 byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Uyu muryango ukaba ushinzwe kurwanya ibyaha bishobora gukorerwa mu bihugu by'ibinyamuryango bikagira ingaruka ku bindi bihugu by'ibinyamuryango. Mu nama zose uwo muryango ukora, buri gihugu kiba gihagarariwe ndetse kugira ngo imyanzuro ifatirwe hamwe, ariko igihugu cy'ikinyamuryango kitabonetse gishobora gutanga impamvu. Ubwo hatangizwaga igice cya mbere cy'iyo nama gihuza abahagarariye inzego z'ubugenzacyaha mu bihugu ndetse by'ibinyamuryango, hari gusa abanyamuryango 13 muri 14. Igihugu kitari gihagarariwe ni RDC, kandi amakuru dukesha iki kinyamakuru Igihe avuga ko kitari cyatanze n'impamvu. RDC ntiyagaragaye muri iyi nama mu gihe umubano wayo n'u Rwanda ukomeje kuzamo agatotsi. Amategeko uyu muryango ugenderaho ateganya ko igihugu kititabiriye inama kandi kitatanze impamvu kitabuza ibindi gukora inama no gufata imyanzuro ikemezwa. Nyuma yo kwemeza iyo myanzuro, hari igihugu kidahagarariwe. Iyo kigize imyanzuro cyangwa se umwanzuro kitishimira, cyemerewe kuvuga ko kitazawushyira mu bikorwa, ariko ku rundi ruhande rwacyo iyemezwa ry'imyanzuro mu nama y'inteko rusange y'uyu muryango rica mu nzira eshatu, aho mu gice cya mbere cy'inama gihuza abahagarariye inzego z'ubugenzacyaha mu bihugu byabo hategurwa raporo ikubiyemo ibyemeranyijweho ndetse byakurikizwa mu mwaka. Iyo raporo ishyikirizwa abahagarariye polisi muri ibyo bihugu, baterana mu gice cya kabiri cy'inama bakayishingiraho bakora, indi igashyikirizwa inama y'abaminisitiri bafite polisi mu nshingano muri ibyo bihugu, ndetse bakaba aribo bemeza iyo raporo nk'imyanzuro. Uyu muryango EAPCCO ni umuryango washinzwe mu 1998, kuri ubu ukaba igizwe n'ibihugu by'ibinyamuryango 14 ari byo Rwanda, Uburundi, ibirwa bya Comore, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudani y'Epfo, Tanzania, Uganda ndetse na RDC. Ku rundi ruhande rero rwa M23 yo nubwo irimo iteza intambara igamije gufata umujyi wa Goma, nyuma yo kuwufata M23, amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko yafashije abashoferi 47 bari baraheze i Goma, ikabafasha guhunga imirwano bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bashoferi 47 batwaraga imodoka za PAM, barimo 34 bakomoka muri Tanzania, Abarundi 9, Abanyarwanda 2 ndetse n'Abanyakenya 2. Reka ngushimire wewe twabanye mwaya makuru, musaba gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho ku gihe. Horebu Mwindaji, mine is your prey.